Obidva budete mať Henryho v útoku. Dáme ešte Icku, ne? Rýchlu. Tak nie, však ja si dám kľudne pínu, kámo. Nie, však nie, si tam Henryho. No, akože keby Nebudete sme sa dali ďalší vyhovárať. zápas, tak ja si to Henryho chcem pošetriť asi na one, ne? Však Na moje uvidíš, či ti to uberá. riválsky. No, však som zvedavý. Ja mám Thunders, tak Maldiniho low na 5 zápasov, ale zatiaľ som ho nevyužil. Prečo máš názov týmu Marcel? Ne, to mi tak dalo, a neviem si to zmeniť, ani sa mi to nechce meniť. Akciová spoločnosť. Daj ready, Barry. Aj, sorry. A ty to kúkaš? Aj, Čo jebe? aspoň uvidím, jak budete hrať. Ty proste, chápeš, ja hrám málo do piči. A ja? Oproti vám. Vážne som zvedavý, jak dopadnete medzi sebou. To počkaj, sa Barry, vysadnú. Ale Barry, ty počkaj, si- ja z Porsche boja normálne, že ja som lepší ako on. Lebo on mal proste šťastie a kokot. Na také pičoviny extrémne, čiže som si dal 3 vlastné góly do piči a prehral som 5-4. 3 vlastné góly som si dal, chápeš to, ty kokot? To je katastrofa. Ja som s ním hral 9-2. A už si ideme svoje. Wow. To piče! To ešte by nepovedal ani poslova, keď sme hrali. Ne? Geco, do piči. Do? Čo to? Že to nepovedal poslova? Porsche. Ne. Yeah, you can clearly see they work on their shape out of possession, can't you? Bellingham. Good vision. Do piči! It's a goal kick when it looked for all the world like being a goal. Počkaj, bo ja čekujem Majkus. This is today's Atletico team. Yeah, they've gone with the same formation, and it's going to be on the front three to press high and win the ball back. Should be an interesting battle. Good patient build-up, but not quite the end product. Ježiš, táto mala kurva vyjebaná. A heroic stop. Barry, dostávaš tlaky. Do ja jebe. Put into the middle. Oh, really nicely held. Už sa veze s Jamalkom. Sure that the corner has come to nothing. Lovely pass, the ticket to be in. The first Presne toto chceme my. 1-0. Klasický feťacký Henry pojebaný. Starý kokot. 1-0 then as we get started again. Ousmane Dembele takes the shot. Secure hands, calmly taken. Rice. Obidva vážne ticho sústredení. Atletico pushing Do forward. piče! Available. An equaliser. What a terrific to and fro start. to Asi the som dal gól. Pekný gol. Tak ja, lebo ten cigán môže vystreliť z ocikade. So it's one each as the game restarts. Lamine Yamal. On to Koundé. Now with Ale to je McAllister. kokot. Wasteful from juniors. Could be a chance to break here. Nicely played through. Musel som to spraviť do That piče. might not be the
Keď ostane červenú, jebem na to. Dostaneš, lebo keby bol 16, nedostaneš. To piče. Keď dáme one. Dostal si červenú? No a? Aj. Dejka. Daj, ukáž, jak som ťa učil priame. Píči. Tak Well, kokocky that's a asi. decent effort, that guy. Strikes it well, but can't find the corner that he's looking for. Á, som na Mbappého, kurva, vedel som to. Thierry Henry. Onto Rice. Pojebaný osaj, dočkaj, musím si tam dať oného. Dobrý, Markus. Kompányho si vyradil. No. A nemám tam ani nikoho, kurva. Kundeho tam víš dať. Aj? Ty kokot, si videl ten one? Teraz som si pozeral ten priamy kop, kámo. Valverdeho? Valverde Ktorý? mám na pravdu. Ktorý priamy myslí? Ja či ten Teraz, tvoj? teraz čo som kopal. Sent into the middle. Kundeho si tam daj, Bari, lebo budeš mať prázdny stred. The chance yet to appear. Do... But able to deal with the danger decisively. Well defended. Could be a chance to break here. For the lead here. Piči Great vyjebaný. defending. Skúsenosti. The opportunity to Bibuja. get their noses in front with this corner. They decide against putting it in. Kokot. Great instinct there to cut it out. Bellingham. Belly goal, belly goal. And it's in. An incredible story here. The team that's a player down has the lead in the game. Daj s červenou, keď prehráš, to bude hamba. So that makes it 2-1. And away we Nebude go to again. prvý ani posledný krát. And that's where it ends. Oh, they stopped that really well, didn't they? Really well organised off the ball there. Aj, to je kokot. Well, here we go. Time for the transition. And that might have ended up being better than it has. Just needs the composure Ale now. kokot. And another GG, Zajo. in a matter of minutes. No wonder they're celebrating. Incredible. Není koniec. Janri má ešte tú jebnutú oslavu, keď s ním dáte gol. Aj to ten úsmev pojebaný. Mbappe. Piče, mal som to posunúť. A really good interception to take the ball. No free kick, not yet. Advantage played. To je na červenú. Always a risk when you go to ground. Už stačí zafaulovať. Gás by, aby to bolo vyrovnané. Fú, toto bude moc. Aj, ja malíku. That is how to take a free kick. One to watch again and again. Ja musím si tam jada teraz do bramcu do piči. Si dostal červenú? Hej. Nemôžem dať to bol na tých do piči asi. Môže. Neviem na ňu trafiť, more. Chápeš, že ja neviem na ňu trafiť? Čo ti jebe?
Ty kokot som nestihol, chápeš? Tak. Poďme. Nemôže hrať Andri naozaj v strede? And the game restarts with this, as good a first half performance as you're likely to see. Might get caught on the break here. Ty koko, to je jaká lopta. Mbappe. And another goal. Jebem na to. Home and dry with the win now. Ja mám proste katastrofálnych obrancov. Ty koľko máš tiež FIFU za Score now 5-1. Ja vím. Mesiac. Ozaj. And denied by a top draw tackle. Píče. He's in here. It's a goal. That's something. We say you never know sometimes, but I think we do. Varí sa čo nahypuje a potom ho ja rozjebem. Mhm. Oh, that's fantastic. To víš. That's next level keeping. And they've gone with a short one. Alexis McAllister should score here. A to je koko. Absolutely stunning defending. Oh, what a tackle that is. Times it to perfection as well. It's a lovely ball. There might be something building now. Magnificent To je save. feťák vyjebaný. And the ball comes in. And that hasn't been Jebe. decisively dealt with. And the goalkeeper has that. And To je kept the kokot. score. Oh, To nebol offside? Pre Jasne. Boha, ja som retard. and that'll do it. Ježiš, ja som End of the jaký first retard. 45 minutes here. Do piči skurvenej. Aj s tou Barcelonou dneska vyjebanou. Katastrofa. To bola škoda. Na konci, Ale to- keby Ramos hrá ešte za Real Madrid, ty kokota, na konci 2 góly dá, presne toto je také šance. Keby bolo keby, no. Ale Jo? tak aj tak, že keby bolo keby, no. Ale aj tak akože nehrali žiadnu slavu, Reál. Počkej, hej. Je to katastrofa. Tak si zober, že prvý polčas kde mal kopol Barca ten držať kokot? lopty. Kokot, to strela. Čo ti jebe? Yeah, it was all good until the Nie, ti jebe, kámo, tu by si mal vypnúť za toto FIFU, vážne. Mal by si sa odpojiť. To bolo vtipné. Ja mám lepkavý analóg. Dobre. A ja hrám na šipkách. Ja na Ale klávesnici. naozaj. Ale ona máš na šipkách. Akože na klávesnici? Nie, Nie, na si- joysticku. Na joysticku na šipkách. Mhm. To by som v živote tak nedokázal hrať. And away from danger it goes. Could be a To je chance jak to ono. break here. Piči. Over the top and in on goal. Doesn't want to lose it Ježiš. now. To kde sa skopol ten kokot? Always good to see. The finish, not so much. No, what a Ešte missed dobre, že opportunity ono, that was. The že speed which they broke though was so impressive. Committed players Že nevieš forward, zľava got kopať. into a good position. Čak, ale keď čo by letel už tak 20 gólov, buzerant. Thierry Henry. Tak hej, ale on je cheater. Mm. To by aj Mario hovorí. This has to Dá to bola pič. Môžeš toto non-stop robiť do piči, ešte som myslel, že aj neodpíska ten kokot. Ja som nechcel A spraviť, žltú ti ale... dal. as well. It's a booking. Well, when you make a challenge like that, it's always going to be a yellow. The ref does well there. Scores. The penalty efficiently put away. Tu asi napísal gól. Štatistik.
Pekne, Mbappé. Excellent Ale- reading of the game to win the ball. Good pass, good chance. Kde? Now this might be promising. And he's having a go. Ježíš, no. Secure hands, calmly taken. Very Ty quickly kokos, closed to down. som sa jak vystresoval hlúpocky. This could be dangerous. Thierry Henry týči hopa. Ježiš, to kde kopú, ty kokoti? Go for three. And what a Po game piči, so takže far. You tebe can nejde na ľavo. wait for another, but Som couldn't pravák. finish it off this time. Ale myslím na ľavo, keď je kamera. Však ja vidím. Atletico finding room out wide. And the promise of something happening is over. There's a chance for the breakaway here. Alexis McAllister. To zajem taký long shot. Oh, real opportunity. Oh, what a stop. Dealt with that superbly. Do piči, strpli mi nohy. And they've gone with a short one. Oh, it must be here. Stop to the Prijebaný last. Mbappé. Chances don't come better. Right idea, but the wrong side of the fine margins. Yeah, she saw the pass, just didn't come off, did it? Henri. Ježíš. They're in here. To je píči už. And it's not far away. It deserved a goal. It did, and he makes it look so easy, and it's not. It's a great technique. Cítim to, že lepší som, no. Catches it nice, but he just can't quite find the target. Offside, Offside. kokot. This could be it. And it's been given as offside. Nie tam. Great instinct there to cut it out. Breaking at pace. This could be Jeez. dangerous. It's offside, and that will be that. And juniors have lost the ball. Ale non-stop toto. Čo to bolo čisté. A turnaround in possession. Excellent positioning. And the attack is over. Ale Brilliant. kde to kope ten kokot? Mbappe, what a chance here. A pápaj ceple do piči a otačame more. Remontada. Interesting indeed. With time for another one yet. Začína to byť zaujímavé. So at 5-4, a remarkable Počkaj scoreline ešte as the iba, game jak sa gets going rozohrajem. again. Jude Bellingham. Now he's Už musí. Nie! Už musel, kurva. that little bit of buffer, and it's just a matter of keeping concentration now. No dobre. Dávame... Aha, to mi nevystredalo do piči. And the pass is incomplete. Nicely won. Gouta si tá chcel poslať. On he goes. Hey. Terrific. Chcel som tam Gouta poslať. The chance to cross here. A do piče už pojebaný. Oh, what Kurva piča, hovno. Smradlavý kokot. His reflexes are absolutely To outstanding. dojebal. Ja mám Teraz to malo hore. byť. Too close to the keeper. Ježíš. Goes all day. Over it comes. That hasn't been decisively dealt with. Oh, incredible. Ja ti jebe. Top. Dostal na Celý císinu čas sa teraz. tlačí. Však ty si nemal loptu celý zápas.
Ale kokot. Oh dear, everything about that wrong. Katastrofa. Poor example of how to Ja head som the ball. efektívny. Good vision. Vybavené. And that's Piči. a shame for them, but top Ej, marks vybavené. for defending. Well, look at the room they've got to attack now. And it's a free kick Ježiš. here for a clear Kokot, offside. musí byť furt v offside ten starý. On je hejter Goata. To, Lovely Lovely. incisive ball. Je? ja viem, však preto ho nemám rád. Next level keeping. Here it comes. Well, comfortably off Ronaldo target in the end. That'll be a is goal kick. I R9. think you have to credit the defending there. Just enough pressure to put him off at that vital moment. CR7 is Cristiano Ronaldo. Asi zover, že mu musel odozdať Ballon d'Or. Hej, no. Musel byť kyslý jak pes. Through here. Surely. Kde je tá lopta? Pojeba. This could get interesting. Jamalko vybavené. And a goal to take them even further clear. Á, však to už som nehral. Jojo. Vypustili konec. Vypustený konec. Dajme onen odvety, ne? No brož. Dajte si. Dáme ešte jeden a potom dáte vy. A na to môžem tak kúkať? Na kick. Tam mi pošli zatiaľ link na onen. Na Instagram alebo dáte. Pošlo. No a som zvedavý, že či teraz mi onen odjebe toho Henryho. Či ne. No, to si čím. Neodjebe, ani mne to neodjebalo. Ne, pôjde. No, nice. Môžeš mi to onen dať poslať zás. Čau, Racho, drž sa. Poslal som ti to. Nemám. Počkať, Sparta Praha dresy, že mám druhé. Nehodno. Nie sú tam pekné dresy dajaké, alebo neviem, ja mám že normálne, že 100 dresov, kámo, ani jeden sa mi nepáči. Iba tieto pumy sa mi páčia čierne. Ja som si chcel kúpiť Realové dresy, ale nikto ich nepredáva v transfere. Ale ja kebyže, ja nechcem Realové dresy, vieš, lebo ja nemám Real Madrid, chápeš? Že ja by som chcel nejaký, vieš, dres, nejaký presne, ak mám teraz pumy, a mám, že ja mám bez týmu, ja keby, vieš, dres. To je iba, že puma dresy. Ja mám však tie hlavné, že say no to racism a druhé mám polské. No, že gej, ty máš tie one, tie polské. Ešte. This is today's Atletico team. Yeah, they've gone with the same formation, and it's going to be on the front three to press high and win the ball back. Should be an interesting battle. Henry could be setting something now. Terrific chance. Čo ti jebe? The first goal very early. To je Mbappito. Mamo, to je, jak to ty hovoríš, toto zlaté? Toto, čo má zlatú strelu, či jaká piča. Fajný Lewis, ale on má strieborný. Fajný šut. To je baný. On má strieborný, ale aj tak má dobrý. Tak má strieborný? Hej. To má zlatý. Declan Rice. Môj Eusebio, alebo môj Jamalko. Alebo môj Belly Do Belly. piči, teraz som kuril ajkos. A great game already. Keď dáš gól, tak ti Iborec spraví konia? Hej, to on má. Ja tam, že keď dám gól, tak hneď začnú spívať. Madrid. Ja mám Atletico, bohužiaľ. Dek, tento zradca. Tak A lebo Vini mi to dal gól vypadlo dneska, do ne? piči. Vini dal nádherný. Decent chance.
Do piča som nevidel ten No, koniec dobre, prvého to poločasu. vystrelil. Vini dal fakt nádherný gól, no. A druhý dal do? Práve to... Gonzalo. Presne. Či... A Mbappé hral či nehral? Až nejaké ale- 78 Ale nemal minút. ani loptu do piči, ho tam dali aj presne v rôznej minúte, nerozohratý, úplne drevák. Jak kokot. Piče mohli vyhrať, kurva. To- Minulý rok ja prejebali, nepodali ne? Na to výkon. Hej. Kámo, ale Rafinha hral vážne dobre. No to, ty koko, ten je nebezpečný. Rafinha je fakt dobrý, no. Ale nemám ho rád aj tak. Ani ja, ale Ježíš. uznávam jeho kvalitu. Ale ja mal komu, jaké čapuje nahrávky, to je piči. Malíko do píši, toho by som prijal v reáli. To nepovie nikdy. Kámo, ty si číhal tie videá, čo dáva na YouTube teraz? Jaké kto? Ja mal Ja on si mal spravil komu YouTube kanál. Fakt? Ale nekúkal som to, ešte však aj Erling má spravený. Prvé video ja Preto mal som ako 10 videl. miliónov videní. Pekne. On dopadne jak Neymar. A jebal Aladžiu. To som aj ja počul. Nebal, iba že sa rekurovali, akože dačo sa riešili, alebo čo. Čiže ona bola za ním. Ja viem, ale že mu nedala, že tam to skončilo. Však ale gáže more má vdíš koľko možností. Strach. Jebe, on by pojebal na moju mamu, keby môže. Tam si On si furt robí bere kliente private party. Jak Didi. extrémny plán. Z Rikovs. Vidler je pán. Extrémne ho cením. Videl si ten 50 dokument. Hej. Preto hovorím, že je pán. To je vlastne najväčší mafián zo všetkých. Do. To Didi. Hitler. Kámo, ale on keď mal Prime, čo ti jebe? Hej, keď odjebal Biggieho. Myslíš, že ho odjebal? Jasné, že. Čak aj Tupaka, aj všetky. He's only just offside, guy. He needs to keep getting himself into those goal-scoring positions. A hen tu gáďovku, jak zmlátil v hoteli. Kesi, no. Jak tam ťahal po zemi chudinku. No, kámo, on si objednával gigolo, aby ju pred ním kúrol. To zabil, ako to. To je strašný štýl, kámo. To ti už musí jebať jak hovno. Však a že zbierali jeho semeno. A dávaj. Čo je feťak? Well, what a chance. Ježíš. Just not clinical enough in front of goal. Veľké šance zahodené. Kámo, budeme lutovať. Ale budú dobre vyhovor. McAllister. And the marker done for. But that's good defending, well won. This is what they've been looking Skill for, issue. the counter-attack. Dembele. And that's a pretty Piči. straightforward one to keep out. Vymyslám pokočím. A čo som ti posielal moje highlighty, Barry. Tam boli true skills. Well, not long to go. Kedy, keď sme hrali spolu? And the hosts are edging Aj. this first half. Však ale Čo ty som koko, ti zo také streamu hráme. posielal zo streamu. Však ale keď hráme u teba, tak dostávaš na piču. Maybe less so much for the Ale managers. jaj, They'll dobre, have to dobre. tighten up at the back. A že konštantne, kámo. This could end up 6 No, all. A potom si že vážne smutný. no, dobre. Zase sníva. Vo februári dojde Zajo Kuvde, lebo tu bude mať koncert Dágrač. Čiže môžeme dať real life meče. A čo tam je, aké one? Jaké podujatie?
Však to studený, ven tam má byť Zajo, Separ, je tam ešte ten Rafael, And stopped in their a tracks. tá They take Gáči, jak sa possession. volá. Milión plus. Sara Rikas. Tá Rikas. Aj to. Drifting on and still going. Zajo, a ty si mal byť na tom Rubikone zrušenom? Ešte točilku sa ríši. And that's been viewed as a foul. A jak ti to objasnili, že čo sa vlastne stalo? Je vešek na mne dali ani vedieť, kámo. Fakt? Ref goes to his whistle for that. Normálne, že keby, že som, že cudzí, alebo že nie sú médiá, alebo dačo, tak normálne by sme tam došli, vieš, na pole, ty kokot. 45 minutes to a close. Hugo zmanažoval. Hugo je extrémny pán. Zbankrotoval, extrémny frajer. No. Však, bohužiaľ, jak sa hovorí. Mohlo to byť po piči, ja som sa tešil na Vesta ako kokot. Akože ja som ho už videl, Second half ale aj underway tak. then with Atletico behind. Can they manage to turn this around? Čiže on bol teraz niekde s Trevisom. Dostal, And the attack Kanye collapses. dostal Fremany. Koľko mu dala telové za to, čo to je, ten depozit, alebo čo to je? 4 mega, či koľko. Čo ti Neviem, či 4 jebe. alebo 2. And it's saved 3,5. and held. Či 3,5, no. That's how they Eh, go through. To financoval ten Receive tkač. for that. Jasne, červená karta, skurvysení. That's a good pass. Každý zápas dostajete červený. Bench read his mind there. Yeah, she was certainly on that in a flash, wasn't she? S rozvahou tam. Julie Foudy. It's a lovely pass from Foudy. Oh, good piči. defending. Just when Zajo, a vy čo ste mali ten album Vlna, tak ty prečo tam, že vôbec nejsi, keď to bola AHA Crew? Okay. Poznám tieto weby. Ne, no. opportunity. Well, a fantastic Však fantastic end product. to bol Sámov album, vieš, v podstate, len bolo to jak, jak hák album, ale ja som vtedy mal veľmi málo veci, vieš. The pressure here. Mali sme jeden track, čo to mal byť Attack vlastne, here for Atletico. a nakoniec tam nebol. A promising move stalls. A to je dobrý album moc. Thierry Henry Je to dobré. To je také getting closer. updateovanie Henry. celej hudby Wonderful save to deny them another goal. slovenskej. No to bolo dosť, ale ešte za to vás aj kámo, že dosť hejtovali, ne vtedy, ty kokot. No, však aj. Side against, putting it into Však the lebo Ja to kámo musím učiť. Slovensko. Čiže ale oni to nechápali. teeing up the chance now. Jasne. Terrific chance. Ale kokot, ty čo iný rozprávaš? Čo? Potom jevneš gól, však na piči sa neviem sústrediť. Čiže ale mňa to zaujíma, kámo. Tak si vystredám. Hej, však chápem. Však áno, však bolo to strašne hejtované. Zajo, ty si bol dneska na tej onej, egovej listening party. Ne, však lebo ja som v Košiciach ešte, vieš. Ja. Ma tam volali, ale som povedal, že kokot nejdem tam kvôli na hodine, vieš. Som videl, že Gabo tam bol. A ty tam máš aj Hej. fit, Zajo? Aj, máme tam všetci. Ale nepočul som akože veľa trackov ani nič, keď na to sa chcete spýtať. Ne. Pápaj ceple, more. Pekné slovíčko. Ale teším sa na to, akože zaujíma ma ten Ego album. Čo, dostajme trackov, ne? Máš tých 30 trackov? Čo ti jebe? Dal vážny lock-in. Kej to má výsť. Že 120 trackov mala z toho vyberala. Piči vyjebanej, kurva, aj s redkou skurvenou. A Zizom už ste v pohode?
Hej, And the movement is good to get on the end of it. ja hej. Simple finish in the end. A to prečo mu tedy tak zajebal? Neviem, akože tak vieš, každý, jak Declan sa Rice. cíti. Jo. Kamo, ale vy čo ste mali na tom separovom afteri ten track Jasmín, tak on tam bol pekne dorobený, ty koko, ne? Now Neviem, nepamätám si kam. Juniors moving the ball forward. What can they do from here? And that's where it ends. There's a chance for them to go now. Do piči! It's in! And of course it's in! It's a masterclass in finishing to complete his head. Teplé vajíčka. Well, quite the game Červenou. we're witnessing here. Can't help but feel Ja, Ja, sa vlastne ty stredím. máš červenú. Na to som aj zabudol. Alexis McAllister. Good work to beat the Aj kokot, to som dojebal, chance. To som dojebal do piči. He'll be taking the match ball home. No vážne ma serú toto kone. Vypnem to. Nie, Keď si pohode. myslíš. V klube sme. Juniors regaining possession. Keďže teraz by som aj teba rozjebal, že s prehľadom. Však dáme potom zápas. Ja Som pôjdem zvedavý. spať už. Čo ti jebe? Kamo, ja som Ne, chorý. ešte chcem vidieť vás. Ešte dajte mi jeden. Jeden zápas dám. Corner taken short. Ma zaujíma, že či ty, keď vyhráte spolu, akože viackrát, že či vieš dať čo akože uhrať proti Kečovi. Vím, ale musím sa dobre vyspať. He's beaten his marker here. Now he's in. Aj do piči. Two for him today. A superb performance. They can't contain him. Toto je Ja, aká ale bude priebaná odohrať. oslava. And juniors have Ča. the ball again. My väčšinou, keď hráme, tak dosť často dá, že prvý gól, potom sa vytešuje. A potom dojde realita. Sign of stopping yet. Kamo, ale ty tebe sa zapne cheating vtedy. To a point. Áno, áno. That's gone out of play. Čiže ale ty kokot, keď máš... Dobre, nebudem sa k tomu ani vyjadrovať, mám to piči. Thierry Henry Keď má Eusebia, ne, tak sa mu hrá do piči. entered the final No. 10 minutes. Chlapci. Good work from Vy máte Juniors. Čelandriho. And trying his luck. Ty si tam najebal toľko peniazí, čo nemám ani na účte, kámo. Jude Bellingham. Bellingham. Kámo, aj keď sme hrali s Realmi. To tam Ale to nemáš piči, žiadne červená. výhodu. Dobre, ale tak to je láce vyrovnané. Yet yellow card. Aj tak to je furt o skills. Je hoci jedno, aký máš tým. Ne, ešte keď si zajebal, že to ten s tým bronzovým vyhral, ja neviem, 15 zápasov či koľko No, na fučom. na Food Champs, tak to je akože... Bari 8 bar, čo ja neviem, sme hrali, že Real a ja som mal Al Nassr s Goutom. Become a question Jeden just how many they'll get. Al Nassr? zápas, čo som... Aj, jeden zápas, čo som ho porazil, tak som hral, že mal som pravidlo, že iba s Goutom môžem dať gól. Zima, ty kokot. Dočkaj. Na milom som dal pauzu. Už akože aj tak není moc reálna otočka. Ne, ešte to už som vzdal dávno. Už som to vzdal. Mám 2 červené ako kokot. Ale chcem si jeden víkend dať taký, že by som iba hral plejko. Ale nebaví ma to akože až tak, vieš, ja si zahrám 2 zápasy a keby boli kratšie tie zápasy, by to bolo podľa mňa oveľa lepšie. Môže byť, no. Hej, ja sa takto hypujem len na Food Champs. To plánujem zajtra zahrať. Jak zajtra, je pondelok. Hej, však ale to do pondelku býva. A že to sa hrá, že víkend a pondelok, hej? No, pondelok o 7 to tuším končí. Foudy. On to Valverde. Malo by sa to hrať o love.
My Že sme čo? hrali o love s Kečom. Že malo by sa to hrať o love. Varím som hral, no. Keď si Koľko som veril. But there still might be a chance. 30 eur, lebo akože hrali sme, že 10 eurové zápasy, po troch ok. zápasoch už nestiel hrať ďalej. Čak, lebo ty si ma navnadil a potom začal hrať jak Jak prepatý. Bellingham. Jak som ťa navnadil, však ty si stiel hrať o love. Však dobre, ale to bolo tak, že predtým že sme hrali predtým pred tými lovami zápas, kámo, a vtedy som vyhral. No, a vtedy si uveril. GG's. Right around the ground. What are your thoughts, Sue? A aké máš toto meno na kiku? Bari de Mamba. Poslal som ti to na Instagram. A, okej. Posílam ti invite, Barry. No, pošli. To máš výhodu, lebo si rozohraný. A to ty tam máš aj ksicht, či to budem vidieť iba one? Ne, mám tam aj Ksicht to. tam. Ja mám Markus do piči. Poslal Dobre, som ale ti dobre sa mi invite. s tebou hrá. Aj my, brácho, ďakujem. Hovorím, že vy ste takí vyrovnaní. Díky si išiel so mnou zahrať. Pohoda, kamo. Hoď kedy. Len ja, vieš, ja hrám proste v noci.